Malo spava, ali se i ne žali. Glumac je ispričao kako izgleda njegova rutina otkako je postao tata i odgovorio na pitanja da li su mu se prioriteti promijenili. Andrija Milošević nedavno je postao otac. Njegova izabranica, glumica Aleksandra Tomić, donela je u njihov dom radost, odnosno sina Relju. Glumcu je ovo prvo mezimče, a sada je otkrio i kako se snalazi u ulozi oca. Super se snalazim, ja sam bio spreman za to, nema šta, ja imam 43 godine. Osjećam se odlično, spavaš normalno koliko u tom trenutku možeš, ali nije mi to nikakav teret. Niti mi je to promenilo bilo šta, nije me ni strah, rekao je glumac. Milošević je redovno Reljino rođenje proslavio sa svojim prijateljima i bio je presrećan tog dana. Mi imamo takav odnos prema životu, da mi slavimo svaki dan. Ovo je bio najlepši povod, fantastičan povod i bilo je prelepo, rekao je Andrija Milošević. Podsjetimo, glumački par nije krio pol bebe, poznato je koliko su bili srećni kada su saznali prelepe vesti. Voleo bih da imamo i ćerku i sina. Radovati se novom životu, to je nešto najsvetije pod ovim nebom. Imati osjećaj smisla i potpune ispunjenosti, to je ono za čime traga svaki dobar čovjek. Imam utisak kao da se pred zoru rađa sunce, pa pomisliš, Bože koliko je lepo.